Makiaria marĩ kaunti-inĩ ya Kajiado, atumia ngwatanĩro ya Kenya Kwanza maugĩte kwa ihinda iraya matũire mahũthĩkĩte ta ndaraca hĩndĩ ya ithurano, no thutha ũcio magatiganĩrio mũtugo ũrĩa marenda gũkinyia mũthia rĩu. Leadership in this country has failed women. We have fought battles plus battles to ensure that there is equity, inclusivity, to ensure that women's gains in the constitution are secured. But after the governments are formed, women are taken to the back seat. This time round, we want to be part of the driving force. Inaongelelea juu ya uchumi, inaongelelea juu ya a dignified life for the women and the children. That's why we are talking about sanitary pads. That's why we are talking about diapers, all that. Kwaga wĩigananu na mabataro ma atumia kũigwo keheri-inĩ rĩrĩa thirikari irabanga mĩbango yacio nĩ mathĩna marĩa atumia aya maugĩte matũmĩte aingĩ ao mage gũkinyanĩria iroto ciao cia kwambatĩra ngathĩ-inĩ ya ũtongoria. Ati tunacheza madansi nini alafu serikali ikiudwa muna hepa. Mheshimiwa Kato, tunakupatia kiti ya gavana bila shaka, lakini tunataka pia ujue tunakuangalia hivi na tunajua wakati huu umechukua deputy governor mama, lakini tunataka kujiona kwa serikali huko ndani kabisa. Tumekuja kuleta ujumbe wa president wetu William Samoei Ruto kuambia nyinyi akina mama wa Kajiado, ile signature aliweka katika awachacha, hiyo ndio ile maneno atatekelesha siku ya tarehe 9 mkimpatia kura. Rugu rwa munini wa President William Ruto niho kũringana na atumia aya monete kĩhonia na nĩkĩo marathiĩ na mbere na kũmũmathĩra kura nĩguo akahotana gĩthurano-inĩ twerekeire. Kati ya economic forum zote chata imesainiwa ya kwanza ni ya kina mama. Hiyo ni kumaanisha Ruto ameweka kina mama mbele. Maanake hakuna kiongozi mwingine kutoka 1963 amefikiria mama bado anabeba maji na mgongo. Hakuna mwingine amefikiria akina mama wanaweza kuzalia kwa barabara wakitafuta hospitali. Ni Mheshimiwa Naibu wa Rais William Samoei Ruto apate kura zetu na aingie kwa kiti mapema asubuhi. Hĩndĩ ya gĩikaro na atumia kaunti-inĩ ya Kajiado meranĩire gũtigĩrĩra ona ikundi cia atumia iria itigĩtwo na thutha nĩ ũndũ wa kwaga kũheo mĩeke nĩ cieyũkĩrĩria. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gathoni wa Jihia. Sindio? Gavana Kato